Kei wareware i a tātou. Ahakoa huri ki hea, he pataua ki uta, he pataua ki tai, he āwhākai tangata e neke, e nuku ana i te nuku roa o tēnei whenua. E kore a Kiniwai Morgan e raru ana i ngā āhuatanga tere o tēnei wā. E kore au pāna ki ngā pakanga nui o te wā, pāna ki a tātou te rangatahi, tātou te Māori a whakahinga ana i a tātou anō. Me tomo atu tātou ki te Whare Tapa Whā, me whakapakari tātou i tō tātou haura. Nō te ata nei, tū te puehu i te whatarangi o Ngā Manu Kōrero ki Waitaha. I reira ngā kaikōrero e ono te kaumātahi e whakataetae ana. Kia Morgan, ko tāna kaupapa, e kore tōku pūeru e māku i te pataua. Nei au, he rangatahi Māori, e kimi ana i te ara, e puta ai te o ranganui, ahakoa ngā haukino o te wā. E ahua pai taku tū, tāi te pai ake engari, tutuki. When we zoom out, the horror of bombing each other for politics while destroying our planet and killing children is crystal clear. Utua te kino ki te pai. I te raia au ki te kōrero ki ngā kaiwhakawā, me Ngā Manu Kōrero, ngā kaumātua, ngā kaiako, ai ngā tangata katoa. He aha te mea nui o tēnei ao. Ko Makere Riwai-Couch te kaikōrero tuaono ki te punawai o Waipapa i te ata nei, e kōrero ana ki te whakataetae korimako. Nāna i kōwhiri tana kaupapa mō tēnei tau. E tīpako au te kaupapa valuing diversity me te difference. Nā te mea ko tēnei tētahi kaupapa whakahirahira māku, mō te ao Māori, mō te hāpuri Māori ki te ao katoa. They are whitewashing the curriculum, discouraging cultural knowledge, attacking co-governance, and trying to unalive te tiriti o Waitangi. We can move beyond brute force to a place that respects and unites diverse people with a focus on partnership and respect. Kia ora nei whakaaro, he pai. Ka kitea hoki ngā panunitanga ki Ngā Manu Kōrero ki Waitaha, pērā i te urunga mai o tētahi wāhanga hou. Ka mutu, ka noho māwehe ngā kura kaupapa Māori o Waitaha i tēnei wā. Ahakoa tērā, e ki ana te kaiwhakarite a rohe a Detroit Sterling, i harikoa ia i te kite i a rātou i te pōwhiri i nanahi. They are supporting the development of our students in those types of real situations that this generation are engaging with, you know, whether it's taupatupatu, whakaari, aua mea, so I wish them all the best. He pai, tēnei wahanga hau, engari, me hoki mai koutou ngā kura kaupapa ki tēnei kaupapa. Kua noho pōhara tātou i tēnei tau, kāre tātou i te kaharongo, i te pakiritanga, te mai o ngā kura kaupapa, i ngā haka tautoko, ngā kōrero e puta ana i a koutou, no reira me hoki mai. A te whitu karaka i te pō nei ka tīmata te wā tuku taonga ki te punawai o Waipapa. Me te mea ka whakaingoa ngā kaikōrero e whā ka whakakanohi te rohe ki te whakataetae a motu. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.